For you, it's like African corruption. It will never end. Week we our week. Oko Kumasi in the mountains, so Kalybos, our very own Kalybos, is off from the market. You see, Oko Kumasi, Ampere, Nani, Power, Niquache, and Yasam Ketua Kalybos. I ain't any Musani, boys, Cassa, Beijing, Hini, Ewo, a yes in the training mono, and also free market and so. Nine ocean video, yeah, those screens were, na, Ahuofe Patri, and the General Chiwono, or yeah, no, hi, Ahuofe, Anonio, ye or no. Na ebra Kalybos announce say oba be ware na kamanfo bibiri hwe ni mu ase de wa one Ahuofe Patricia di agro nanka ye nyina ye ni sane say eyono anso no Kalybos say enyono a sisi ni new wife awanya no asisi okoye no ho ade no ye frɛ no Antwiwaa na Antwiwaa oda screen is way Ghanaian ni osanbo no ho adwa na wo yuka bruchimem ene again no ye say hye no papa eno nam so amanfo no soja gu Kalybos so say mo de a yete ho wa ha de mo mpe o mo pa amanfo de mo no you mean kasente eti Kalybos na osa adoa ne say kete ni nyina ye de afra de amano ache so osa watutu na ne ntoma kente papa bi pa ne kente nso no efe papa ene Ahuofe Patricia gina ho na all man yodrum actors ni actresses bebre na ebo pin ho jetwiri ni twira da e Kumasi ne mountain so na che som kotai abrante e friend Kalybos achi na nya asem ketwa na osan ben kran ha we Kumasi no ben kran ha ebi nso esensi yenkwohwe Kalybos de no emra. You may now kiss your bride.
Abusiana Kalybos no ntino wo hwe infoni e da screen so Kalybos no de kawa ye hye no na o kan tam so wuo mo nkwamu ye mpese obefa na chi yo yate mu mienu nyina mo nkwaso ndiem ene mpanimfo de ne ye wa ha na ewie ha yakoye refreshment ne so na bibia tumi awie peyo na obakra hanso a Agyemang Badu former Black Star player no so ene nyasem ketu akora fiti nano ya wada no ne pa wani kohwe e was Spenters important mo baby na nyasem ketu akora ne amanfo so ani abre wade this week we mu papa Agyemang Badu so ena adiato so white all white black and flowers on the girls side enyasem ketu Agyemang Badu so adiato so any what try shade no ne yere e ba mo ba kama ni he yase o kwhwen kra mountain so enyasem ketu enti ene ana Agyemang Badu oye former Black Star player ene ne counterpart so akambo mu a omawade a omode start fiti ya wada no edaso kosunti na ha sore dem ye bekantam ye mpe agroboni bia wechire bium enti no mo hyehye mo ho bone ade asofo nso atwahia ye kyira so bompa ye sa wade yi ebetumi akwa chichi ni bencheye na bibia tumi awie peyo ene ye ge no nso ne ho afepa ye etabusia yankwa Agyemang Badu nso de kwa ne de ba na ye hu de kwa before ebekwa video ni bi ede aba no me kanfo currency company limited ede amount so omo na ye Zahara mixture Zahara J capsules so ebe infection bi e ha wetete ma wonya setena mo anigi a kwaje Zahara ndro bi menstrual disorder infertility oba opese watenka no etumi ejina so a gurade kwaje Zahara ndro bi omo Zahara capsules die eba be ma sexual weakness usisi ya de aka ho ma ojonku ani sasa bro gurade ma hu de onya ni a wo ba de na obonsa no de kwaje Zahara capsules bi omuhidi eba me shey malaria fever typhoid diabetes so blood pressure no kosora kwaje Zahara ndro bi na bibie ntumi enwepe dropo ne dudu atu a okwa pharmacy ne eba stores ansa be kan ndro bi abusia yankwa video ni bi emra give them to you. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I join my life with yours. All that I am, all that I have, I freely give them to you. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Put your hands together for Jesus. This ring shall be free as king of the Republic of Ghana as a married register. I pronounce the two of you, husband and wife. And I declare, when God asks you, please bridge the gap between the two of you. There are things you can help you, but the sound nobody can help you. I guess you know what time it is. You will kiss your bride. I can pray for to kiss your bride and that's the presence of the Father in law. Let's put our hands together for that.
Awusiana de ekoso weekend we na musonfo dan kwesi prince me de ho ama ne bono e de abro mate se ebiasa yi ne timu biom ti no ye bekoso de ani adi nsem na chi na de bepiem bia ba ne ama hwefo ne atifo e de omani ehu de ekọ ne de ba etuwe ye the Badus and the Kalybos anomakambom anachese ekọ 11 12 agbena eti Kalybos ne eye Emmanuel Agyemang Badu no monso akambom enne marriage week eno monso ede atoa so a eye Accra ne Kumasi ene fans ne mu achi tu ebi wa Accra ne bi wo Kumasi ene na enya sem keto akora mosonfo dankwesi prince me de eho ama ne bono ede abro me kanfo Caristed company limited ede ama o se e ba yare don bi e hawo omozara me hye ni zara je capsules infection bi e hawo etete ma onya sitere mo ni ji a kwaje zara ndro bi zara man capsules ene e besisi jade ni sexual weakness e jawadwo ma de bo enim timkeja na ona osensen so na kwaje zara ndro bi hidi e ma me hye di ewurade e ba malaria typhoid diabetes no ene o blood pressure no ye declare doctor declare wa o de kwaje zahara ndro bi na bibia ntumi enwupe yare ndom bia metumi boss mentumi amboso no kwaje Caristic company limited omo ndro bi na bibia ntumi enwupe dro pa na dudu to afre numbers na dey screen so mpanifo be hwe agwo so sanso na mo amo achi ne benche ukofumase ne eba stores nso a edro yunsa ebeka bi nyame ya doma adase ne yebesan ede ehye mu ba no subscribe no a share uzana tumi akoso ayekese makraw